Ketheka mutegeri wa Weru TV nkugwate ogeni methani yetu ya nteto muthenya wa omondi. Ino ni mwishi ya nteto iria tukubanganiritie. Hatombeledi Antoni Shieto baria mutaramu wa gisiasa Eric Mutweri arutite mukana ukonieru wa finance bill mwaka uyu akiuga gakombwa ka kwethirwe na itagari ria kwenda kugarura thirikari bumanitie na akenya maingi kuonania muthuro ni kumania na imendekithia makuongerera murigo wa ugoti bamwe na ugu Mutweri na ugite gunkibwa muno akethirwa mbia ino cia ugoti irethie kire gutethereria akenya bantu bakuthikira mibuko ya antu anini no miario yumanitie kirimo biashara ungi na rieto Timothy urorombete abunge kuthikiria kiriro kia mukenya ende ya kuringira kura muswanda uyu muthirimurio kigatwambiririe na riboti ino. Muthenya rujo nandi metho jonde jeketho jakiri mbunge nene bakiarire mantho ja finance bill ara Kenya nandi baketho beterete abunge baba nugaruku buketho bakithithia na ketho ba mikuru kinyeire mukenya kana ketho akigwa amna bubu tukerani na mutaramu Eric Mutweri augite ati itukumakania ketho mbunge nene iketho ikuruke finance bill yo ikai kiraika batana iko na thirikari gita motungata kuringana no gotibugitwa atukwenda kwera president kana inya parliament ogoti no buri yo bora bukagaria bungana indi kira mukenya akwenda kuona nyokaria bungana atia indi twethe manyaga ana betu tukabekia skuru bako access education nenjaga utheri twethe sibitari no ntothaiji anto bajwa no arambe sibitari cha public kaba twe universal healthcare ya kama ten maritwa universal healthcare universal healthcare ndio bionde no mbecho gwitu kaba tu interview utheri no ntotengo wenge thirikari tuthurite thirikari te kuthithia biashara thirikari ne kureta maendeleo amna bubu akoria bunge ba Meru ukeja kutha baga kuruke finance bill eje ibogwe kimbajeti ya Kenya ni mbiere mu Meru ithakethwa akigunika ontobra bukona begwa tombaru ne timbo de kithenji kutetha kuna finance bill gutena budget no to finance bill ne mbechiri kuonekana ku fund budget oketha wina imani na finance bill eji na budget proposals ira chiro ichi kumenyakana tonye ore support finance bill no ndo bamuradi jwe ko jojo ke budget yewu jura tuje toka na Mumeru jura tuje toka na mtojo north menti kana mtomero na constituency reore finance bill eji nicho kanyuma kanini itetegerwe what is not important bachoke bene bo mwananchi wa kawaida kwa biashara yao by biashara there will be enough money and people will be ready to invest. Otherwise right now no new industry kutika company ndio inaanza kama kuendelea kuingia all the companies are threatened to close in Kenya. How are we going to employ our youth? How are we going to employ our fathers and our mothers to do more? So what are you going to tax as a government when there is no industry you've created, where there is no markets you built, where there is nothing you physically created, you want to tax? Eric akiwa na ibu nene mono kona bunge bagitwa ni rais kagita karia babwiro tumira ume bwao na inyao ja mbunge kutena gutindikwa ire makosa mono kuona MPs bakiamba gwitwa state house
bakiamba gwitwa ni executive je kabo batene inya bongwa ja parliament kana bate mathogano jao bate okemba bathikira Kenya ora bakuga kana batweja miro ara mumiro akuga bo beterete to bathurire betagari betaga kueja wa instruction na bauma na toka bataga mono na ningwa nketho ande very keen na tote kwenda nya voting eu parliament rojo ithio na acclamation to na mtu uge yes kana no to menyerande kia bunge betu 10 no ndo twene nya nominated MP ponde twenda kuona ogo votere no na ketha votere yes no tonye imbio ko votere yes ke budget ije irekaja kuguna mumero akigura tuthengerete nandi ni antu guchetha thirikari karata na kuria ogoti oni ndi mutaramu nya ndi mutaramu wa taxation imbije kirega kareka tha iji antu bakaithe gintu gitwa tax avoidance no to tax avoidance illegal ogo komba tu ko reduce komba ko chetha na mauku jaku okainya na kuringa na ka reduce na ndi na to tete no to nyare abongerere VAT ke petroli revenue era levy era yuma ke petroli mweri ndatekete last year bakuongera government revenue thirikari na merena 1 billion inde gwita biashara Kenya ni onto bonene kabisa ija crime kuthithia biashara omoreki indo wangi mwanya mtu to kwenda levy to kwenda mbi sheria hii nyingi cha kuthithia biashara chia very difficult thina age president akuwa no tongere tax to GDP ratio egatete kake rira tukongera tax bracket rira tuketha tuna biashara nyingi chikomba korea ogoti kanini kana tumbo kuria Kenya na kwinyirwa gukuna ndi gweta na mbere ojora nto bambite ukithia kajo kwao komba kuthwa guntu bungi pwaciarwa ojora bonekele ntere mwanya ndene ndiguru na ndikaninya president wetu William Ruto ate kunde na revolutions chiambirite no nto bantu baketha bate kuona faita thirikari bakinya erwa bakigwa bongo bainyeretwe na bakona ate bagwita mbeche ciao na thirikari eteko thithia jara bairigirite na kou leo ambia kuona mukenya ambia gutumira SMS wengwa ambia kuringira thimo wengwa ambia kuga ntuko jaroje bageta parliament pokeja kukaona ja muchetho amba kwetho revolution rande bo ambitie na njere kariata ni bote ni nonto akenya bate kwenda finance act iji bate kuona bate finance act iji bote for once to ne boy jaro tero mu Kenya at least botige ko revolution iji ambiti nonto yambia bokeja kuona tipo kagutake Muthuri Murioki wa TV mutire Kangangi. Mbunge wa Central Imenti Kiremango Chine na ugitebwe atiringira kura wetekiredia kuongererwa kwa ugoti kiri mugati akiari yari ungite nterecia Ntonyero abithogochi Central na reretie rukuru ria rukonekana takaru kumira gatagati ka Rais Ruto na munini wabe akiwaga guti mutongoria abaterie kwithirwa akithungirira montu mau indi mabatire kwithirwa makimaba ritho aki bariana shokete onekana kwendekithia gutarwa ari mukaririgitie wa UDA kaunti-ini ya Meru kiri ithurano cia UDA iria ithengerete mutukikare atariri Akiadia nterecia Ntonyero wandini abothogoci Central mubunge wa Central Imenti Kiremango Chine na ugite watetekiria muswanda jura jukuongera ogoti kiri mugate na intobiria bigwanene na mugate akiuria karibara bamuringire kura wonaregana na muswanda tajojo tekugano kakuro na mutongirwa mugongo Daktari William Ruto utendifete tutekorwa president ene decision imwe chia mekwa ni executive tukauga na ari buina na ari tethithiti ata oni ntetekeria ni kuongera mugate ogoti nonto imbije mugate muntu etagatinda guketha kawa barabatije naja barabe baome imbije muntu natindo kethia kawene akaliwa ogoro chiringi 600 tukanayana kana nyeja iri magana yangana akia no goro achwa ura akathithia na mbecha iu kana ura family kare akaga atwika kiria komba kugura imugata na kariaka na ndi mugata wi itio gotire nke gutetheka kana gukua
kwa umugate na kwa baigwa nkianga kankiringe tuma nkiwa ni nte kwenda gintu MBC ndie karontona bomenye tankorwa na president ankuwa mwananchi akadithia atia mwananchi okawaida akadithia atia nonto ibwene ntuko iyitera kwara matuma na ikwana marigo kingi mubunge kiri maruga thaiji kuonekene marwirwe jandwa gatigati kamutongirwa mugongo na munini wawe babati kwe wa methobo baire na ndwa chao chigethra chigitonyerwa kuona Kenya ura ukalikwe na tumarwirwe kidogo hapa na pale lakini uroka thungutha especially ndwene cia nene uketha chibo beteta na assistant chief we ukamenyeria otonyera begwatanira otethira inyore otemenya igwo ketho ikianda ikemuthia no ntunande wogati wa omena amu kwa una nde manto jamo bwajona ija kwenda ja imetho kaora kila kina bata imanto jara batwe twarombere antoria twaromba kura tuyurirwe jona yabwe na kiama kia UDA kerigeri kuthithia kithurano kia tongeria Baja kaunti ya Meru mweri Jwenana mubunge kiri maruria kari guchumiria kobinge kuthura tongeria baraba kwenda babatongeria na nkuruki mubunge jo akionania wiru bwawe kiri utongeria bwa kwa mukarigito wa kiama kia Meru kabo kumbira bwe kura che yatole kuringirwa cha kiama anko boromba boborenda tukire antu bange barume guthurwa imweri Jwenana inyagite kuraja iagastio kwanza oninga twakira kinene buruga Kenya ngambota Romero ande chama ni Omero yonde leo ngachwena wangi anga taro iba bwala kumara na muthiene ni mubunge oro kugarikania ngabana wa Meru Kawira Mwangaza kurita ngugi yawe mono chegie barabara no kangabana ujo agwita naja mature na kumuchambia na kumumeneria mubunge kirima akiwa kaneko kagita kamutongeria kwithira kirita ngugi ra thurero ni akari na muntu na yengogewe endi kinyo amurikania kogo mpora omurigania ko mena omurigania ko nchambia kere antu muntu narite ngugewe muntu narite ngugewe na inyapo kenda kumenya nontu imbije bwe na thomia na bwindi bwije kwa kera kule ale ikwandiki barabarene county barabarene central government barabarene ntura barabarene endere muntu na ugainda alemerwe ntethia ende muntu atiuga wametonga ukamenya bugwa manto ya bijaire indale meno thithia atia au ange naku okayo metonga ukathithia atia ukamenya manto jau gutwe na bata kwenda kukaleru mawa no tekeru migithuku ya kamuka muka kale kuruma meya gwe kanywaga kutega cheke ya kamuka otiomba kuma wandi ni abothugusi centro gicigo mbunge kia centro imenti nke report ratito shewero ria kwa rietwa ni mutugi kare Magavana kuma kaunti ni Shiamboa ni maregete gwitika gwitua nyuma ya mukwithirwa makigwatwa ugeni garoni ya rais nikenda kwariria mauntu megie kimera kia muguka gavana mama maugite mu makathie akiriria ukethirwa magitwa mari atongoria monde kumantere inusia Mombasa maribo abunge na nkinyagia maseneta ngurukini maugite mu makamba kurudha mushemanio momonka mari atongoria manao. Asanteni. Habari zenu. Gavana Mantere Shiamboa ni maregete gwitika gwitwa kirigaru ya rais kwariria monto mamuguka na marubuku ntere inu. Kama mnavyojua kumekuwa na mchakato wa masuala ya mogoka kwa hizi wiki chache ambazo zimepita. Tumekutana leo tukiwa viongozi magavana na wajumbe wakiongozwa na mwenyekiti. Tumekubaliana tuko na mwaliko wa Mheshimiwa Rais na tunamshukuru kwamba aliona vyema atuite kama magavana wa Pwani ili tujadili mjadala huu. Ni bare maugite magetika witwa uyu marike kurutha mushemanio wao ta atongoria mantere inu cia Mombasa maribo na abunge na maseneta. Baada ya mashauri ambayo tumejadiliana na wabunge wetu na maseneta ambao wako hapa ni kwamba Rais atabidi kidogo atuie radhi kwamba hatutaweza kukutana naye Jumanne hii, lakini tutakutana naye
baada ya mkutano wetu ambao utafanyika Ijumaa wiki ijayo hapa Pwani. Ni macokeria Rais nkatho nuntu wa kubangania mucemanio uyu indi maugamo magetika mari monthe na ti atongoria akima kuthurwa na kura indi ona makindini. Nasema tuwe radhi kwa sababu pia barua tulipata Ijumaa jioni magavana wote, na kwa hivyo hatujaweza kufanya majadiliano ya kutosha. Mucemanio uyu urabanganitwe kureta bamwe atongoria mamboa na Mamiru, Tharaka Nithi na Embu. Tutakuwa na health expert, tutakuwa na viongozi wengine, religious leaders watakuwa hapo. Hatutakuwa wachaguliwa peke yake na society leaders, naitwaje hizi civil society pia watakuwa hapo. Haitakuwa hata sisi peke yake tuchukue majukumu haya, kwa sababu hili janga linalotukumba linaathiri umma na jamii yetu wa vizazi vijavyo. Sababu hii maswala kama mnavyojua tulivyoalikwa na rais, si maswala ya counties na magavana, ni swala la jamii yetu nzima ya Pwani. Kwa hivyo tumekubaliana kwamba hili janga ambalo linatukumba si janga la sisi magavana, ni janga la umma, na tumesema kwamba viongozi wote lazima wahusike. Kwa hivyo itakuwa sisi tumeenda kinyume na viongozi wenzetu ambao wamesimama pamoja, tukikubaliana kwamba hili ni janga lazima tupigane nalo. Orugi na nkinyagia wendia wa Nchobi indege ni wonekani mutugo uria wonekanite kurega kuthira bururu ntere cia gitareni wandini ya Mugwe, Tharaka Nithi ni baria a biashara maremethiritwe makenderia Anto Nchobi ikurunguni na nkinyagia ithakani ni ori na we DCC omweru ni we David Gitonga ethiritwe kiruta watho omorito mono kiri Ashibo na nkinyagia anini mao gutigira Nchobi ikuthira ntere ino. Samuel Gaishima hatareri. Rugendo rwa guchwana na endia amwe na anyui ba Nchobi ndege iwatho rutwirite maite na maindama tukiburaga biungu na witia ndwara ndoromerani ya muro wa irigo location ya gitareni wa dia Mugwe aratwithirite ara Nchobi ya injire ibobi ikenda gwa kuma rukiriga seitere anyui bakiumaga nterino cha gitareni amwe na chegweru wa dia Mariani. Wewe te konywa bole te mama tigiro mbica ino iraturingite na kamera irembithe ichi kuonania bura biashara ino ithijaga mbere thaka ino iraikomendia ikirikanaga ati chigagwa ire ntume ibangi baraba mirugaga mugakuwa na mutongi anatumirire na mirije kathona kamiriji mabida ni mwakole no bikinegwe mukuruju uratutiramenya rietwa yake no umwe wa baraba kuriba kugondwa Nchobi ino igikinya thaa 5 cia rukirirwa imunthi na guka aremerwa igwitie karima ainukite muchi wake kibondeni giki kia muro wa irigo ituonete biungu nkurukia bithatu bira biendagirwa Nchobi ino na ntu mwanya mwanya untu bobo borithi mbere warira kamishna wa imbia wa kaunti ino David Gitonga aigitwe akiruta watho kiri Machibo na anini bago ukandana na urugi amwe na wendia bwa Nchobi ino ndege iwatho. Wazee wa mtaa, kuna uwezekano serikali kwa miaka mingi itawatambua na mtaanzia kupata kakitu ya kujisaidia. Lakini jambo moja, wajua pia lazima kukuwe na majukumu. Najua pombe ziko, kuna mahali hata hapa nimesikia sijui mtu wanapika pombe mahali wanaenda wanatandika watu kwa mashamba yao. Nyinyi ndio mko mashinani, nyinyi ndio macho ya chief na assistant chiefs. Kwa hivyo hizo wapali mtupaze ndio tuweze kufuatilia, mtusaidie. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Nyuma ya gikuo kia mugambithania Monica Kivuti uratere uturo wawe ni nyuma ya kuringwa risasi kotini akuruta ugambi wawe riu ni kuonekanite kirishano giki nene kirirwangirwa ugambithania ngwataniro ya agambithania niyo KMGA ni anirite gutirwo kwa magamba kiumia giki kionthe ni kenda kubathirikari kanyaga kuongerera ukaria kotini na bamuna ugumugambithania munene Martha Koome na binyiritie ati ikethirwa ichokera
kuma Jumatano ontutigite atumiri makoti na kirigishanio kinene ma munene wa Boris Japhet Koome nawe narekeretio barua ya kiri nyomba cia ntito akiuga ukaria ukethirwa ukirikithwa kirikotini. Inspector munene wa polisi Japhet Koome leo nanenkanite wira ni kira rutingo gibonde bagitengo gya koti ati bakanenkira wikaria bwa kwigana kagita karia bakurutango gijao bobo bukijaga kiumya kimwe nyime ya mugambithe na koti ya Makadara Monica Kivuti kwithukira ni inspector wa polisi wa Londiani Samson Kipchirchir na gotigwa agwiritwo thuku utoro bwa Monica Kivuti bugikinyaga muthia agitiritiro thibitari ya Nairobi. Rais William Ruto na nyuma ya gusokela kumandia Italy ni ya Switzerland ni ajukite kanya kunenkanira apology yae kiria sore nja Monica amona rutingo gibonde bakoti. Rais William Ruto kiuga kuthieteria kana kwithukira rutingo gibakoti ni wekinae na kuthikia nyume na watho. Rais William Ruto kiole gitengo jia wikaria gutigira rutingo gibakoti ni bakunenkera wikaria bwa kwigana bobo kithijaga na mbele kiama kiagambithe ne bakoti nikianirite gutejanira utungata bwao kwa mbere muthenywaru na kuga bakathithia maandamano muthenywana kienda kwinyire thirikari itigere bena wikaria. Itagaria lile liagambithe ne baba likimenagirwo na inya nene ni mawakili. Jaji munene nawe Martha Koome gwitukira walaniria na ndiki banteto na ugitutungata bwa koti bugatejanirwa wake muthenywaru kienda kwa gitio Monica Kivuti na bakethiro bagisokera muthenyo ethatu giutate na migambo ya kiama kiagambithania baraba ugite mugomo ukethiro kithina mbere. Kuma muji munene wa Nairobi Mbeta Anthony Rangi wa Kathenya. Anya tunoke banini utikathie nwaku. Na kwa garukire utaka kanyakika kathogika wete green. Yenange karibuni. Ala Nontu mathaizeterere na ithamu gwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria ile kama yako kuigwa kario kang'entere bauga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nyongo eterete au bebe mpimero ndugela nyomba etere kariojo tiwa ndumekarire ete modugi ndoka imodugi ko tumerete Afya Plus inanga itazo zo zironekana ndukene cionthe na ndinyarekana no ena vitamins ena minerals teno kwa tukala ni wa nyomba zuzu na Afya Plus menye kethirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntimetingana ya kwingi tuona mengi na to ya kwanyange na nyoroka tuona mbi Afya Plus na sio moto motu te motu ya Afya Plus zogore ndukenerere akwe nagwe. This is GoTV, and right here is where you can catch the brilliance of Mbappe, the scoring power of Kane, Ronaldo's, and all of the greats fighting for the glory to be crowned the kings of Europe. Don't miss the unbeatable action of all 51 games of Europe's biggest football event live on SuperSport on GoTV and GoTV Stream. The Euro 2024 live. That's GoTV for you. Love it. auga no gocho mabati ja Kinandi ja makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raino Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya na ja na maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raino Mabati Limited erekithoka njerene ya gweta boroire no gure mabati original ja Raino Mabati na jaga ukinyera arakunde ore ndegoro ne Kenya.
kugura mabati jetu turingire gukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raino Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainomabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raino Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Enjoy digital life with uninterrupted entertainment on your StarTimes decoder. Manage your account from your cell phone on *858# or via WhatsApp on 0730-710077 for self-service. You can also chat with our customer care agent on 0730-710077 or visit any of our business halls for further assistance and to purchase any of our products. StarTimes. Enjoy digital life. Nukubanga gweta kuongera kithomo gyaku nthiguruna ya USA kana Canada. Ithiro iri undergraduate, accelerated nursing, masters, PhD kana kurutana America. Africa Airlift Initiative ibakumbithia ukinyania untu bubu. Nitwajanaga visa coaching, career guidance na motungata jange ja gitumi. Turingira thimu kurukira 0719-857-754 kana 0799-047-279. Riongera obishi yetu iri Nairobi, Muthaiga Square, Ntagaro ya Muthaiga Police Station, first floor, obishi namba 7 kana obishi ya Nkubu GM Plaza, second floor, obishi namba 3, Ntagaro ya Nkubu Police Station. Africa Airlift Initiative, success beyond borders. Arenge inkogwate ogeni Kiogora Daniel uri okuruira giti kia mwerekeria munene kiri kibanda kia majani gia Kithongo ni umiritie gutitani nyuma yawe na mangi kwithirwa magitigirwa na unja ni kiria gikwirikana matibingitie maumo maria makwendekana nikenda gushuba gitige Kiogora na ugiti kuringana watho wa bunge kurendekana muntu ethirwe ena kiro ngirishiri cia majani ene kuringana na iwanda inocia majani mariuga mtu ethirwe ena kiro ngiri 5 nturia kuganege utate na bunge na nakuromba siezwa urimi mithikari nturi ethirwa kithungira untuyu kagita karaithurano bierekeri majani ki factory mwanya thengerete na Daniel Kiogora urorari umwe urora romba gitigiki agwite bengiriome gituimba tikinyite kiro ngiri 5 yutate na watho urabokuga muntu onde abirikutho na ngiri 2 rari umwe urorari aspirant ba elections cia director ba KTDA Kithongo Tea Factory lakini nandente kithurano nekiu nuntu bwa magaru kuri jarejire ka changes irejire na kwa uria tea act kuga muntu kenda arunga methirwa kinyite kiro ngiri 2 na ndi kura change te kiro ngiri 2 ikiro ngiri 5 lakini batu itukurigara niki ku change tukoma kiro ngiri 2 na unyo twathithirie public participation ria kwari na tea reforms mwakene jwa 2020 ira cia tongeretwe nura wari minister wa agriculture Mheshimiwa Munya na thiuruka Kenya yonthe na wananchi baita maoni jao na twagwatanira itwethirwe twina minimum ya kiro ngiri 2 kenda tomba kwethirwe iri inclusive kana inyantu bara bena majani ja makai na beno tongeria bubwega bethirwa bekithuranone Anali kuringana Kiogora adwe nikitu mogaruku chaja thiru mbunge yate kuthingatirwa giuta tenora bakuru na ndi mawatho ja factory iria kuthingatirwa arana ndi mtondo konda kuthurwa aburi kuthona majani kilo ngiri 5 kini last week inya barabara arimi baije secure ira ciare cikwambo ibande ni icheitirwe inge ciekirwo itekuga ikiro ingana murimi nacio turiro ituthingatire articles of association cia company na inyacho wetagie company weta Kithongo ka wetagie county company secretary ati ukoni article of association ure kuga ikirwa ake okwirwa bati kwithirwe na kiro ngiri 5 na ndiki uria kira kinene article of association ya company Kithongo tugia factory kana Kiogo ikaya imenti na tea act
yethithirwe public participation i Ministry of Agriculture na National Assembly ka parliament nyayo indikana itware abo Kithongo bakithikaira maoni ja wananchi ka arimi ba majani ura bakuga na twetekaniria kirongirigire ne kwena inyankoroki yenge ya Articles of Association kana Acts of Parliament ira yakorokirwe na yagazetwa na nandi arenda minister urimi thikari nturi kwithwa gitonyera nikenda gutigira watho ba murimi gutigera na majani kirongirigire na gwetikirwe kurunga magiti kethira ti uu kethwa kwena nkindano ngi kotini kinya directors bamwe barabarukamite bakomenya ria kithurano igitete kiro ichietete ochencho chieta 5,000 barathithiria mantu jateja kawaida ukethira ntura ketha kiro 100 mweri jwe 5 arakethere kiro 2,000 kana mbewe na kiro 2,000 ochwana ara kiro 2,000 uchumete na mieri eu yenge yonthe 11 arakethete o kiro 3,000 ina kiro iwi kuma kwa minister wetu wa agriculture na barabonde bakusika ibatege ina akia mwananchi kurira na twathithiria public participation twetekiria kiro 2,000 mbere tuchokia magamba kaire kotini ituje turatwira magamba ja maingi kotini kithurano kiomba kwethirwa injerenge ya guprepare arimi bachoka kotini gutetera haki yao nyare president akuthurwa ka mubunge ka gavana ati uraguo tonga bwao ibungana kenda qualify kurungamira gite fulani lakini aja turuo tonga bwetu ke majani ibungana kenda omba igu qualify aja ko antu baba inge bakuingirome na tebuburare wirigiro bwetu agwito ntubu nandi bwatu mantu baba ingi barabe nomba ni botongere kuingiro ome na nto barabe na kiro nyingi no bageta nambere gutongeria nandi no ntu twatega vijana baraba inge bararungamite kithurano neki ibara ingiriro ome na kenda wethirwa ukinyia kiro 5,000 ninga wena majani o ekaijere kana ikemwa nusu minimum ombo ketha majani jau ukinyia kiro 5,000 area sira kwa anda wa majani na ari antu baingi imono kwethira inya muntu ina ikemwe imbati kwa antu baraba gaturo tongeria nebo majani ethirwa sheria ireka thingatirwe ne kiro 5,000 ni antu baraba atwire antu baraba na miunde minene tuingire antu bange ome na mbuga beno tongeria bubwega kwa ukira batu tukuga isheria ya kiro 2,000 ne thingatirwe na directors after muizere chame yake 3 nonto na ndethirwa inya sheria ije ya kiro 2,000 ne iraterwe inya limit ipindi no itinya yegatewa kuchoke kaire director ga serve gutena limit ya yake ria akethirwa ari director Muthuri Murioki Oro TV mutiro Kangangi. Munini wa mukareregete wa mbondi ya kiwanda kia majani gya Kionyo niwe gwaragwara nkosi na umeretie gutariria arimi mutaratara urio kethirwa ukirumirwa ni kenda murimi ethirwa akiringa akura ni baria ni ithurano iria ikaruthwa tariki 28 cia mweri uyu na kinyagia ikethirwa ikiruthwa kire iwanda 54 nthini ya Kenya na erekeria maria makethirwa karira ayite kwa miaka 3. Arimi bakimera kia majani beterete kithurano kia ontariki 28 mweri juju kia kuthura erekeria ba majani barabaka jukio wathani kwa miaka ingi 3 ikeja na nditu kiarania na gwara nkoswa ni munini wa mukarigito wa mbondi erekeria ba factory ya Kionyo na kinya wari ndebene akienda guchokwo tongeri ne kairi arimu erekeria wa Ngirine West nethirita gitariria murimi kiria gikwendekana kenda kuringa kura ntukweu murimi ethra ari na mutame jumoja mitame 12 mwaka juju murimi ethra na kibande kiawe na murimi asikie kuringira kura polling station wengwa agatumana nonto atumana agachokwa mukuru kinkose na ugiteka na kuria murimi orote na kibande kana mutame juda ketherete majani kirabati kuthithia kenda karinga kura ibande tujibande bidagwa gwatu ko karingira gwara kana karingira mtungi kana karingira oria kibande no kiru mwekuroku kainya mukuru no ide kibande gyaku kikeja kura ntukweu kurukira kwa police station weto nenkerwe abstract wanenkerwe abstract weta ukimutame
weta ukaringe kura mutamenye yuithawa tukeja kwithwa ukajwaga mbere ntuku ikinyetera factory weta ba request bataba kunengera mutamenye ungi no karinga kura kire kithurano kia factory ya Kionyo kire na itobia kuringira kura 24 biria kuringana na nkiama MBC ire ketherunga merete ithurano bakuga bikethira birugori kumathemo cha rukire na biethira bikingwa tha kenda chogoro no tari bwethira bukiambirio ryo aja gwetu twina itobia kuringa kura itua 24 zoni ni thatu ozoni ina itua bina na kuri kambiria kumathemo cherukire mwanka tha kenda cia kinya tha kenda itua bende bikaingwa bionde bia majani na kura ciambirwo tara au muthenya komba itha 10 cia kinya tha 10 na nusu werune itukwirigira kura sende kia cio tarwa na twamenya no cindite mantu ya kwa director myaka ingi 3 iromba ria nkosi kiri bara bakumereria mataite bibierekeria ni kuringa siasa chathirite na marumi kana ndoa akiuga murimi ni wonde na katharika kuthura mutongeri ora bakwenda ankaro mabu antu bakarumana antu bagasambania bagaita miaria tibu ithurano antu bomere antu majani antu bathomete antu majani ajinga arimi bomire batitumairwa batiri agwa jonto majani jao na niyo economic activity yao tukija kuleta ndo majani tukireta siasa majani ibanda bibio on the factory chonde isia inyanya sionde kegwa isia miru na darakanithi ikegwa wija kwithira antu bathini kuku pauntu bakurigaria bathina gukunkurukiwe bara bathini baba ina mbeniko urambeniko sietire na muthiene mataro jankosi kiri murimi ni kuthura mutongeri orore na katharika gutigira kimera kia majani ni kigukira nkuruki kenda bakethira bakigia mbesa antu bategere mutongeri mwega muno mutongeria majani jetu twendagia over 99.6 twendagia omeka ja kwa majani jetu tukitaga ketiraga export turimaga tukathi bandene chakauma ya kura container chageta kwendwa wa chunku kwa arabu tontu banywa majani batu tunya majani muno nkauga bara bakathura na ibategere muno muntu na kithomo gigukira nontu wa marketing part of it ke reporter toshe wero weekendi ria kwa rieto ni mutuge kare akari kuma kirenduke mwanya nimeumiretie nikenda kuromba gavana Kawira Mwangaza kumaringa njoki na njira ya kumagurira nguo cia michetho mibira na nkinyagia mathaga mangi magitumi mariuga michetho ino nithagirwa iri abata muno kiri muno ntunimate matikathungire kiri utumiri bwanda wa cia mbugita kana muntu mangi mamathuku maria mangi mathukiria uturo wao Ibieni na bya musetho wandini akachiu gicone kya ubunge kia Igembe South ontu asethi bagusetha musetho batina musetho mithako kwao ti mathako indi thina inene yao ikwagia uniform mibira kana into bingi bila biendekaga mithakone kubiona imageni riria timu ingi ciao mecijaga gusetha nabo gavana tukumuromba tutethia mibira volleyball net na uniform na tukawirirwa sana ti challenges ira tukulukirite tukaria kilabu kia rigi asethi basetha maguru amatheri tutembuti goal cia rigi ni cia ikingi mete twita twatema tukaenjela na kinya goal cia ogoti team cia topra ciepua tuteme bira asethi bamwe asetha awampa ikira tukira kia ora 150 kyo tusetha mipira team cia tunyite uniform tusetha t-shirt bamwe cia red bange cia black na ku kire budget ire kurukitwe mbunge ni account ya Meru bali wote kinyambi baragairwa airomba riao ikiringa gavana Kawira Mwangaza abarikane kinyago kiagia ungi na bangenyurire matigari kire itemized budget ira ya bwithirwe utebio ayuthi baka chwand barombite otengerwa ke budget yu batu to youth baka chwe tonete ne uniform kiego yanto Chawand na supported the team cia Mawad na supported the team cia Thero Ward lekyo tukuromba mama batu nyethira mugoro etu MCA na rere onka
batu turamuri ga batu taonga tuingwa we really batu tuamuete bro we really support mama na tuonke na mama nyedra MCA na to lero on tunya ke 45 million yara bangi to te bi ataleta ba to youth pakachu ke budget yera ro te bi ato andikete to youth to amuete tuingwa tuirete to rombe no to watewa osika cia na kwethiate kwendeka. Dennis Mugendi, Weru TV, Akachio, Igembe South, County ya Meru. Rais William Ruto riu nacokerete nthini nyuma ya ndiunga ya wenthini ya itari kiri kigomano kia G7 na nkinya gukinya nthini ya Switzerland kiri rwaria rwa wigithiri Ukraine acokerete na ndege ya Airways ontu uria onekanite weta kugera gwicokanire ni nyuma ya Kenya kuringa kinegene ati ya gutumira mbeca imingi gukombora ndege kiumbe kiri ndiunga iria aruthire ukabere kuthie America acokerete ori rwaria rwa finance bill urigiri kwigwika bunge ntuko ya Luyu. Cia Kenya Mariane ya shethi mamobirwa maguru mare rungu miaka 17 riu ni monete kanya gakuthongira kiri nkindano ya World Cup ya mbere bururu kiri mabuku magutura nthi cia Africa one nyuma ya kubura Burundi ngoru chiere gwa kibugo kiri mucetho uria uracethire kibaro ni kia Ulinzi Sports Center ya 16 ya mchezo. Alifanya kazi nzuri kuhakikisha kwamba ako katika nafasi nzuri kwa sababu kosa lile lilipofanyika aliotea mpira huo na akaweza kuiweka ndani na hiyo ilikuwa mojawapo ya hizo nafasi. Tukio jingine hapa moja kwa moja likaingia kwa Kenya. Valerie Nekesa baada ya makosa Midecha kwa mara nyingine tena ya madefender Burundi, Kenya wakacapitalize. Kumbuka ilitoka ule upande mwingine ukakuja huu upande na Valerie Nekesa aliweza kufanya kazi ya ziada. Aliangalia yule beki alikuwa amesimama wapi katikati yao, akaweza kupita akamwangalia kipa na akaweka ule. I think it's a big moment for Kenya being part of a team that makes history for the country and being the first team to qualify for the World Cup. So it's a big moment for us as a bench, for players and also for the country. We have a very formidable team that is able to compete at any level. Through Chapadimba, Talanta Hela, school games, they've played a major role in giving us the best players. Tujakata tamaa, tunapambana, bado tunarudi, tutapambana tena. Naweza sema kama Burundi hivi kama vile soka kama ya wanaume kama ya wanawake, sisi wote we are the same na tunacheza competition kama wanawake. Hakuna eti hawa ni wanawake wana competition yao, hao ni wanaume. Tunatia bidii ili kuweza kufanya development kwa kila ngambo, kwa wanawake na kwa 17 we have not conceded a goal. I can tell you the girls are not there yet, but we have a fantastic team. They have known how to win. For the first time, maybe 15,000 Kenyans today have watched, and I've asked at FIFA and been told that it's very rare for women under 17 to have that kind of viewership. So kwangu ni kusema thank you for that support, for the continuous, consistent work. Hans Becking na Duncan Ruto ni mwashindi ma kilomita 120 na kilomita 60 muthingatano kiri mashindano ma mukondo wa kathatu ma uruguti wa basikiri rungu rwa Loop Safari Gravel Series. Mambura mama maruthiritwe nterecia Naivasha kathitunika kibingiro kia nyamu kia Hell's Gate mashindano maria makushiritie ashindani 467.
Mwega nonto wako na kanya kuromera nteto osietu nteto shingi na njura inkinyaniru nishia kinyatha ithatu na nusumbita kwa Christine Wanjeru mwananiria wetu wa mathithio tuko monde Maureen Kirimi.